Di desa anu ada anak wani bobotoh demen ngemar siap mak dan ibuda. Gegaene tuah memotoh dogen tusengannya nyemak gawe anelenan. Pengawitne jani iyo ngelah siap kurungan dadwo mekelo-kelo kanti penyatusan siap kurungane. Merasa kewah bano kurone ngencanen siap kurungane ngemang-ngamah ngaleng padang nyampatan taune apa buen kurane sedok beleng gede kecerita jani ibu dak lakar luas joh memotoh ke den bukit kene pebesane wayan buen mani awake lakar luas joh memotoh ke den bukit tuseng karwan awake lakar teko setonen awake teko suba lekat belengan nyaine ingatan san pebesan wake yen wani piana lekat melang sajan memelihara yen loh piana ke lekat tak naste bang padoma bedek siap kurungan jang sing deman ngelah piana loh ada kenyenguboh enggen di subane keleh anak len nyuang nyangkuten angonan kuronan. Nah beli kelingetan tiang pebesanan beline gelesan satu buen mani luas ipuda mejalan memotoh ke den bukit marok ketelon kalenoken ipuda luas memotoh sakit lekat belengan kurane ipuda nanging lo lekat pianakne itu memen anak cerik merasa kewah ngelah pianak lo cening ane cening lekat lo orang yang kematian tekan bapak cening yang sing mula ceramah Buddha tuh sing jenyak lakar kematian panak pedidi ngemang siap untuk bedik udah sesuai dia betari doaku kenapa yang tiang makin tiang lapan nak cerek lo aku tiang makin medaya ratu sesuai tiang sarang sami gitu memen anak cerik ngerengkang pedidiano jani lantas tumbuh dayane arena dogen tak bang siapa doma pedi pianake kinsanin cuma dadongnya gitu iya ngerengkang memen anak cerik sambilan mejalan ke rumah memene lekat jumah memene maka siap memene napoken pianakne ngajak anak cerik maro lekat emeh anak ijo nyai man pianak cerik maro lekadian me niki tuah pianak tiang me loh ya lekat me orang nak kematian tak beli budak me emeh adi je lengah gitu kurananya ini pianak pedidi nage matiango mai memejo dini ngerunguang meme jegek sajan anak cereane kulitne putih gading kal adanin ni
tuwung kuning. Ane jani memejo ane ngerunguang pianake dini sake walo dolok-dolokin pianake mai bang yo ngide ye nyonyo. Nah me bakar dolok-dolokin tiang tuang kuning mai ane jani subetengai me tiang lakar mule yanan beli pudak teko tiang kuda nyakan bisa mati tiang me gitu memen anak cerik laut mejalan mulih ne jani sebilang wai ini tuang kuning delok-delokin no teken memen bangun ngideh yeh nyonyo abebe anna langon bayo luas mandus gitu dadong ne megening sambelan ngempuni tuang kuning. Nah ne jani subo ngancan ngelihang lewat mecolongan telung bulan ngetik banan ni tuang kuning ngancan ngelihang tur iya jemet megarapan di jumah dadong ne gelesan satu ane jani ipudak teko neket jumah pianak ne paling malu takona lo Wayan apa lekat pianaknya ini pianak lekat lo beli subuh tetok nyai pianake bang siap kurung ne padoma betek tonen kurung ne mesaut memunyi siap kurungane arene dogen bang panak ne king sanango seumah dadong ne kukuru gitu munyin siap kurungane tu sing di ngehotaken ipuda buen cepok siapa memunyi arene dogen bang pianak ne king sanango jumah dadong ne maro keto munyin siap kurungane di ngeho teken ipudak laut iyo memedeh wayan anak kijo kingsannya ini panake ne jani aleh yo ajak yo main awake tu sing deman ngelah pianak lo maro keto kurone memunyi laut iyo mejalan mulih ke umah memen ngaleh nih tuang kuning cening tuang kuning bapak cening super teko cening udah mulih cening masaut lantas nih tuang kuning nah me penjebosan dogen tiang mulih ne tiang minum kain ne di tu laut memene mulih pedidian tu sing ngajak ni tuang kuning weh wayan keadaan subong orang kawake busan aleh pianaknya ini udah pedidi nyai mai ane jani aleh pianaknya ini kemoh yen tu sing nyainya mai ngajak panak cangkel ngalih kemong laut ben mejalan memene mulih ke umah memene cening tuang kuning tinggalan cening mulih cening udah mulih tekan bapan cening di
Itu masahut ni tuang kuning. Nah me, penjebas togen tiang milih me, yang tiang subah-subah meseh me. Itu lantas memene mulih pedidian, tu saya ngajak ni tuang kuning. Wayan, adi blok saja nyai ningahang munyin awake, kaden subuh oren awake. Aja ya mai, yen sing, nyak mai awake latar ngalih kemo. Mejalan memene ben cepok ngalih ni tuang kuning ke umah dadong ne. Sagetan ditu. Itu wong kuning subuh mepayas jeget, mau baju sarwa putih. Mapan itu wong kuning subuh nawang, dewek ne lakar matiango teken bapane. Itu wong kuning nuktog memene mejalan mulih ne, marono ket jumah ne. Sapa nik dituang kuning ajak ke tengah alase. Itu nara nekat di tengah alase matakon ya tuang kuning. Pa, anak subuh nekat ijo ajak bapak yang niki pa. Nekat dini do nyai. Gitu ya ibu dak mesahut. Itu lantas itu wong kuning tegolo teken bapane dipunyan kayu ane gede. Itu lantas tuwon widyodarine uleng suargan lakar niloran ni tuwong kuning. Ni tuwong kuning silorango aji gedebong. Nah, gedebong ento tak teken ipuda abana muleh bang siap kurungane. Ni tuwong kuning keberango kesuargan teken widyodarine. Ditu iyo ajaheno ngejejahitan tor sarwo sane becik. Nah, kecerita jani ipuda ngancan tuwo. Sekadan penyakit ane ado di gumine mecelap ke awakne. Kadiraso mejalan iyo kewoh. Ditu iyo maro meseselan. Tusing ado ane ngayahin mapan iyo tusing ngelah sentano. Inggih asa punika kecerita ni tuwong kuning. Tetuaknya nih yen dadi reramo tusing dadi mobino-bino teken si anak lanang utawi istri. Gua maling taluh satwa bawa buin aloh. Suksemu sampunang lali like, subscribe, dan komentar. Suksemu.